Kakak, kakak, ano maiso? Pada nuna isijan da aizuanan, izua shibakeri na shihu a shibatsebo a baiyao. Nuinta, patakilya ipavetse. Ito a tuzu a gilas a siyamasa musaba nakadaw, a pajya shibubiri-biriya na nakadaw. Udain a ipavetse. Makati pa tingnaw a ipaveti, makati uta a susukan na patayupin. Makatiaeng a ipavetse. Nuna sejaya pesun shibaveti, ijaka makati. Ana pa jalong ta rusanga purok a tsavit na ano tapaw na takumakanan. Na anan no ini tsivungan ta pinatsivong na shihu. Izua sinipenech ta takumakanan a paajwa ini paiyaw ata uzayan. Ah, makatiang yo. Ano ma ipajuluin a si ipavetse ka vetse. A pajuluin a shibaveti a veti, izua. Benecik ta si ipa vecik. Sini vecik ta paajwa tina takumakanan na vecik. Iming satu ta vecik na tapaw. Iming satu ta pinapavecian ta ini sejama aizuanan. Iming satu ta sipa azuanan na cuking ita yuping. Nu izua makati tu siya papatsunan na vecika siumi. Paro izua a siya elan tu sekasalisyan na vecik. Ah, ui. Masalu yo. Nu may tarua. Bayang a ipavetse. Nu maya.